Laffaatii takka malee, dadhabbii takka malee akka rabbiin dilii teessee araaramu ni feeta. Wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru anilleen akka ajaa'ibatti hin fadhaan sin jedhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ahibbatii fillah Imaam Abii Suleymaan al-Khaxaabii rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a. Namni rabbiin jalla jalaalu rabbi laffaatii takka malee, dadhabbii takka malee akka namni dilii isaaf araaramu fadhe yeroo salaata waajiba salaate booda jarjaree bakka sanirraa hin ka'inii je. Maal haa jiru dhikrii rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam nu barsiise haa jiru. Subhaanallah taraa 33, alhamdulillah taraa 33, Allahu akbar taraa 33. Dhibba maaliin guuta laa ilaaha illallah waadahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Namni akkana je'ee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam diliin isaa hanga hoomacha baharaatillee yoo taate rabbiin isaaf dhiisaa je. Abuu rabbiin dilii teenya cufa nu haa dhiisu. Assalaamu alaikum.